adi harumen mi rambo mahuga miwani namada medugais ehim mastaka hilafa samalu kame digen koffa ekan aharumange nafsu tab miwani hanuwa ehenu aharumen dukolun eggotakabes rangalennu ehni al falah kamyab aslu kamyab libebayki namad qurami Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani qad aflaha al mu'minun mu'minui mistakun mu'minu kamyab wejje alladhina hum fi salatihim khashi'un emihunge sifatan Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan korobani emihunki emihunge namadu takuga khushuwatteri wa mihun eye mi kamyab wa mu'minun naki hingo Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani walladhina hum ala salawatihim yuhafizun adi abamihunki abamihunge namadu takar rakateri wa mihun ulaika humul warithun yang Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani aslu waru tawerinnaki miiye waru tami kura bayaki miiye hagigi waru tawerinnaki evve sahatega duniyega milibe kuda tankole imaraten uniyamu mi kuda mudale kare e nune aslu waru tawerinnaki eyye ibuna qad aflaha al mu'minun kamyab mi mu'minun emihunne aslu mi warangalo icce waratu kura bayaki eminu waratu kura icce ko ba Allah subhanahu wa ta'ala wajen wahi korobani alladhina yarithuna al firdaus emihunna waru tami kurani al firdaus al firdaus emihunna mi waratu mudale gotu galibeni adi firdaus ke sifai ki ko ba fiha khalidun emihun etaga abada demiti bene eme ifada abada libe daimi firdaus en harmenna mi libeni namaduga ila wangawa fawgota kantak kofinu ema ifada ichen namadaki namada meduga evve saatiga harmen farwa kodakoggennuwane ege khushuwetterikama waguta adi ege rukuntaka ege sharututan harmen jehene wara furihamen ada kureto bala midiya masaroga harmen kurigota uniya me boresangala kureto masekke kurenje ehembegen harmen na komme bangiyaku mudim guamun edani hayya alal falah hayya alal falah awaswegan nashe falaha kamiyab